2009 बिसिव एतिसे आम चाइना तयै तिप्रालेन सेनामनानि खरां तिसावै सभा संसारना फैमानि IPFT एबा इन्डिजिनियास पिपल फ्रन्ट अफ त्रिपुरा हाइनो हाइ फिलब्रै ताबसक जरा मथा खामा पान्दा संसार जाखा खुमुलुंनि नवाय अडिटोरियामो 7 जुलाइ खुमुलुंनि नवाय अडिटोरियामो 6 जुलाइ 7 जुलाइ सालनै रोमै हाइनो हाइ एतिसे आमचाइनो तयै कताल हास्ते सेनामनानि तिप्रालेन हास्ते सेनामनानि ओ सानमंनो तयै सभा संतानि थांथानि बसकांगो तामो तामो केबेंमं फाइनाय आगे तामो केबेंमं ओंखा बदलो खरगुसुक आदंरक तंख ते खरगुसुक आदंरक थांनानि तंख बदलनि तंमं बबाहाय जत केसे केरें जत केबेंमं जत वानसमं रनतुयै सुक्रुबै कक सालायमं ओंखा हने कक्तमा साइमान जाखा यागुलो 7 जुलाइनि सालमारिवो हाइनो हाइ कताल के खाजाक फिरखा MCC मथा एबा केंद्र मथा हाया खेबा आबनो सेंट्रल कमिटी जागो IPFT नि फिलब्रै ओ मथा खामा पान्दाओ हाइनो हाइ एतिसे आमचाइनो तयै कताल हास्ते खाइनानि वानसमं आबनो इमां कबै खाइनानि आदंरंनो चां खाबायदि नै एदिसि संबारिनि सकां हाइनो हाइ गामि आमचाइ जत थायोनो जबा खाइलायनायनि बागै रिवो चां खावै अंखारबायदि नै कक गजार जाखा ओ फिलब्रै IPFT नि मथा खामा पान्दाओ हाइनो हाइ चंजाक फिरका आचकफां IPFT नि कचाम आचकफां तै ताबुकनि रांखां तै आचार्यमं बेटेकनि मन्त्री NC देबबर्मा नो yang tangphangni haine hai chongjak phirka kacham tangphang tai tabukni tiprasa hamkrai betekni mantri te bolong mantri Mewar Kumar Jomatiano abno karibo AGS eba tangphang yak sohnai MCC ni adongrok chongwi nahar phika tabukni AGS tai ST Corporation ni Chairman tongnai takhub Mongol Debormani mungno IPFT ni jora hamiani jorao Tipralen sanmungno kotor soba khaimeya hingke thinang gurui ukrongno phan ke khorang tisa jaka nei koktoma saiman jaka MCC ni motha khama pandao Tipralen ni chobano jai ke songsai maiya ke kebo o chobano segit lang thangmano abo khogo kokalaikha chikbangmani chobani koktuma rokno khorsalai mukti bu khiklai lekha atongrok da hai kubuk atong tongnai rok teruk yakari thangbai ma bagai khabo haino bailai jakbai kha baksa othani asok phang NC Deborma haino hai Tipralen ongnai paithak chini chobani samabai jakbai kha gabangma MCC ni adongrok cha salte kokti salo BJP bai hafang khawai kathalai tonglai mani tongmongbobo IPFT ni adongrong ni sakao butok khaimani nok hok sok sakmani patimong rokno bai ke ka solainai soba thinango biang skanglai abono tuibu kognlaikha o jora hamiani tongmongo mothani adongrok kagi thangma rokno bai ke kifili tubi phainai abono tabo songmung ni khorangno tisaya hangke NC ni Tipralen sanmungno kebo khoguino tlang sinai abono wansok laibayo baksa obono nailainani Tripura sarokni edisi amchaina tui sanmung Tipralen sabono yago thang o choba NC Debormani IPFT bodol Tipralen ni chobano naragide mano abono tabo songmung ungnai salni romoi 6-7 July Chinoro Rajya Sammelan ka Chinamo 4th Tomo Rajya Sammelan
oro chong chini jotto 23 ta division all Tripura ni bhai maja phaika tei chini allied organization chini youth IPFT IOLFT Atisa Hankrak Bodol TUKS TNA jotto no oro bhai maja phaika belai khe chini khas rango chini o conference belai successful tei borok bhai ni kabang participate khlaika prai hajar ni upor khlaika participation mobile belai hambai marogo जों 2 दिन chini o conference haino hai chini ageni kacham tabo haino hai chini KKN Side Burma borong manan bo haino hai taisa re-elected tungphika taklai जों jottor chini democracy system nun जों palai gei जों election khlailekha chini president bahini election ongkha GS ni bahini election ongkha o election no जों kunoino haino hai kabang booth bai जों pass khlaikha jono chini party ni MCC member of central committee chini prai 350 ni pottongo o 350 jon boro voter adhikar boro tono boot rikha boot rigi जों president bu apply engkha ang GS bu apply engkha aboni bagi जों haino hai chini party ni borok no chini MCC member no ang hambai maro tak je ketal songjaman ya golo buskang ni je tangbetang bu sabjak laikhina aro ki Tripura land no ti sobang nai nakubuni ku ana ola dajakha abo kono proshno kore chini na hormong Tripura land no sin target Tripura land no sin Tripura land tugine जों movement khainai tebino saimano chini election ni sikango chinaro high level model committee khaimani amani report जों mayako जों o masono जों tini salaika जों ekta crack team big team जों minister kondoi chini MLA te chini joto chini brother organization ni amalan oboto je राज्य सम्मेलन IPF ini je salnani panda abo je kaham na je tabuk sal jora chengoro je target khlaimani abo cheng fulfill success cheng 1000 hai target khlaichin get cheng wan chumane cheng thik oba hai mangka boni bagai tabuk jora je tinini conference bisite nukmani borora oro jottona khap khurui je borok nunu cheng chonglakha abo jotto division ni putini halai khap khurui chonglakha boni bagainya chini wan chugo je buskang samuna cheng IPF ti Tripura land chanmani je demand abo khub kaham ki cholinai hinchi ani bishas tongo buskango jotto borok khatom khada kai taise jeng je thanai je election sang thang tangma haikina tabu buskango samung tangmani bagai jottona tiar tongo hne ani je najaron nugo thanai je buskang kisis khallogo to lok sabha songbari rogo bahanyo Tripura land chanlia IPF ti hninai je borok amno puito chalainai kubun party rogo baksa IPF ti rogo thangbai kha abdo na hinmaya o পরিস্থিতি ও নর নাসিগি নাই থাকে বসকাং ni salo bom heng no hmei nyung khata ADC songbari rok ko songbari ko panchayat rok aw abo kubiko je thanai election ni jorao rajani dol puila jati lo party hnei aimani pore borora kubangma khatung khaja hai asule a kokno jeton chungwan chokangkai sini borora je एकदम बुखा बारा ने बिसिन पे नाव बाहेंगो ताबो कुkai जे borora हाय हाय तैसे किबले जरा जे आगि कांग्रेस न थाना हने संग खनारा और जतन तैसे बैक नि फाइने मासा मांगनाय जे borora बुखा बाया सुरु पट नुवाय खाइने रग borok जे चक्रने चक्रैका सेवा ताबो नि जरा हकाय तैसे जों काहाम के मुखा जे डिविजन खाथं खाजा खायै तैसे जतन सामखानाय तमा IPF ti तमा दाय IWF ti youth IPF ti आंतराक ti जतन hantaga taisa pusung sam angan bukai tai nia oba hakena kaisa siklan bumsin sajaga haiji cheng jotno khabaksa khapang jakai basung edisi chong barino cheng jasakona success kainai cheng edisi government tuir kainai ni enti sarne je biskungo oba haki samarakno jotno abon bisite chengnugo jotno khatung khajake Tripura land ni dimana tiyei jotno kaham ke samung kainai oba hakena bisas tabuksa dorotei BJP by IPF alliance bising pe rajya sorkaro phaipano phaimani ya gulobo IPF ti rogno je boto khayuhnei nor resil jamuno tongmani tabuk bomahai podokhep nane nor wansuka je omahai poristiti o BJP rogno no akromon khaine ni no mothana bai tam ya prirom nane wansuklai aw abo sengtu je samoyo Tripura o first je samoyo BJP Tripura hau kuno boni kuno asek borok tongmani ya keba IPF tini sapotena borok Tripura 25 bosor CPM hai sarkarno noi mesanai
IPF तिर BJP नो समर्थन खालायो जों गभर्नमेन्ट उतुगै बामुखा फेबा आबोनि बिसिं तिफोना जों एकमात्र CPM नो नर्नानि ओ त्रिपुरा हास्ते 25% CPM नो नर्नानि बागै जों जुदुङा फेबा जों जे चिनि जे डिमान्ड दंमोन डिमान्ड याखै जों बरबो जुदुङा ताबुको आगिबो चिनि त्रिपुरालेन्ड तंनाय ताबुको तंनाय सब समय चिनि त्रिपुरालेन्ड माया जों आन्दोलन चलनाय फेबा ओ जगते कैसे कक BJP IPF ते बुलाई तंमोनि आबोनि कारण तो जों अबोनि स्राइसे के सेमोन BJP IPF ते सब समय चिनि नाहार मुं आलादा काबो तो नङै ते तंग फेबा বর্তমানে চিন্তা বিনোদ IPF নি উপরে যদি কোনো পার্টি দ্বিতীয়বার যদি জায়গা থাকে বনি ভাবে IPF এর সিদ্ধান্ত খাই থাকা বনি ভাবে যে বিকল্প ব্যবস্থা খাই নাই তাম খাইমান দরকার না যে আবন ভাই চ্যালেঞ্জ আন্দোলন খাই থানানি নাই তাল কমিটিনে আগে যে আমি পোস্ট মাহায়া সেন্ট্রাল IPF তিনি এজেস তাক বাং এজেস পোষণ